Moefangedi Johane o re ho rona e se le nako eo ka yona barapedi ba nnete ba tlang ho rorisa Jehova. Ba tla rorisa ntate mora le moya o halalelang, hobane ntata rona ke yena ya batlang ba mo rorisang ho tswa botebong ba dipelo tsa bona. A re rapeleng, ke le laletsa mahlo a ka dithabeng, thuso ya ka e tla tswa kae? Thuso ya ka e tswa ho Jehova ya entseng lehodimo le lefatshe. Amen. Phutheho e halalelang, a ke le newe lereko le mohau le kgotso ke Modimo. Ntata rona le ke Jesu Kriste. Amen. Hoseng hona ha re kene ka hare ho tshebeletso ena, re kene re le batho ba fapaneng. Ba bang ba rona re kene re imetswe, ba bang ba rona re kene ka thabo, ba bang ba rona re a qala ho kena nqalong ena, ba bang ba rona ke kgale re ntse re kena tshebeletsong ena. Empa pela Jehova re tlamehile hore re tsebe hore re batle kaofela. Ke yena ya re ratileng. Amen. Re tla qala tshebeletso ya rona ka ho bina sefela Hosanna 198. Ke buletswe phatlalatsa kgoro ya lehodimo, sefapano se ntjhabela ka kganya ya lerato.
Peter ho Pesaleme ya 98 o re, binelang Jehova sefela se setjha, hobane o entse dintho tse mehlolo. Seatla sa hae se setona le letsoho la hae le halalelang, di hlotse diratsaka. Jehova o bonahaditse poloko ya hae, o pepesitse ho loka ha hae mahlong a ditjhaba. O hopotse mohau wa hae le botshepehi ba hae bakeng sa ntlo ya Israele. Ha re ananeleng mohau wa Jehova le botshepehi ba hae ka ho bina sefela Hosana 176, kenang bohle ba ka se sa le teng, tlong le memilwe, kenang moketeng.
ya 42 Mopesaleme o re jwalo ka kgama e tsitselela metsi a melatswana ho jwalo le moya wa ka o tsitselela wena Modimo. Moya wa ka o nyoretswe Modimo, Modimo o utlwang. Ke tla ya neneng ke itlhaise pela Modimo, meokgo ya ka ke sejo sa ka sa motshehare le bosiu. Ha esale ba ntse ba re ho nna, o kae Modimo wa hao? Moya wa ka o hlorelang, o nyarohetseng ka hare ho nna. O itshepele Modimo, ke sa tla o roka sefahleho sa ona ke poloko. Hosana 229 ka hlahlathela felleng halelele, ke sena Modimo ke sena tshepo, ho le lefifi lenyora le nkgamile, ke tsietswe ke shwele ke sekoboto. Hosana 229.
hlaphohile ke tsoha molota kajeno ke ruile kgotso nyakallo Mopesaleme ho Pesaleme 47 o re lona ditjhaba kaofela opang diatla hlasimollohela modimo ka dipina tsa nyakallo hobane Jehova mookamedi ya phahameng o tshwanelwa ke ho tshajwa ke yena morena e moholo wa lefatshe lohle o beile ditjhaba ka tlasa rona le merabe ka tlasa maoto a rona o re kgethetse lefa la rona mokgabo wa Jakobo ke ya moratang Jehova o re kgethetse lefa la rona o re kgethetse matlotlo a rona Hosana 1:1 Jehova modimo wa Israele o re faladitse lefifing la pele re thaba hakakang ha re o khumamela kajeno re batho re tseba ho phela Hosana 1:1 Hallelujah.
re setjhaba sa hao se ratilweng ke Jesu. Tlisa mmuso wa hao fatsheng lena la heso. Mopesaleme ho 103 o re boka Jehova moya wa ka. Tsohle tse ka ho nna di ke di boke lebitso la hae le kgethehileng. Boka Jehova moya wa ka. O se ke wa lebala ditshitso tsohle tsa hae. Hosana 91, bonang ho hlahile marung. Ya shwetseng batho kgale. Hosana 91.
tle re eme ka maoto jwalo, re tiise bomong ba rona ho Jehova. I stand tall and among my fellow human beings, I accept myself as a we discover who we are as a family. Amen. Le ka dula fatshe Phuthego. Re tlo fumana kakaretso ya molao wa Jehova ho tswa bukeng ya Mike. Kakaretso ya molao wa Jehova ho tswa bukeng ya Mike 6 verse 8. Ha re fumane e baleha tjena, wena motho o tsebisitswe se molemo le seo Jehova a se batlang ho wena, ke hore o etse se lokileng, o rate bokgabane le boikokobetso le mohau le modimo wa hao. Wena motho o tseba se molemo seo o tshwanetseng hore o se etse sefahlehong sa modimo. Re tlo ipolela melato buka ya Johane. Pele re ipolela melato re tlo kopa sefela 114 dividi teng le ntshwarele Phuthego. Sefela 114 dividi teng. Johane wa pele ho tloha temaneng ya ho tloha kgaolong ya pele temaneng ya borobong o re, ha re ipolela dibe tsa rona, modimo wa tshepeha, o lokile hore o re tshwarele dibe mme o re hlatswe bokgopo bohle. Ka hoo Phuthego, Bibele e re ya re tshepisitseng wa tshepahala. Ka hoo re ikatometse ho Jehova ka ho etsa boipolelo ba tumelo ya Bokreste, re le kaofela ka mantswe a reng, ke dumela ho Modimo One, two, tumelo ke na le yona.
fatshe Phutheho. Ke rata ho le dumedisa le ba qetang ho fihla. Bontate ke a le dumedisa. Bomme ke a le dumedisa. Lekgotla le kgethehileng ke a le dumedisa. Metswalle ya ka, my friends, hello. Re tlo nka monyetla ona re dumedisane re le Phutheho. Re tle re kgone ho kena lentsweng. Ke tla kopa sefela dumelang bana ba ntate ba keneng tempeleng. Leboa Phutheho e kgethehileng ya Acacia. Jwale re tlo bitsa moreri wa letsatsi, moreri ya kgethehileng e leng yena moruti moithuti Sima. A tlo re fepa meya ya rona tsatsing la kajeno hore ha re tsamaye re kgotse. Over to you moruti. A ke tsebe hore o tla ipinela kapa Kutla ho thona le baratone e nngwe kotsi hampe. Re tla mo emisa ka sefela Phutheho.
ya modimo ke le dumedisa lebitsong le letle la mo re nang le moloko wa rena e leng Jesu Kriste. Congregation of the Lord, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Ke lebohe lekgotla la kereke le moruti wa sebaka hore le nna ke tle mona ke tle ke fete jwalo ka ba bang. I would like to thank the church council and the reverend of the place for giving me the opportunity to be here. Ke thabo ho nna hoseng ha letsatsi hoba ke iphumana ke le mona hape. It is with great joy that I find myself here again. Ke motho ya ratang ho bina hosanna mara bothata ba ka ke hore ha ke kgone ho bina ha ke tsebe ho bina. Muruti is someone who loves to sing a lot, but the vocally is a bit challenged. I am crippled vocally. Muruti is crippled vocally. I really love to sing, and I would like this morning for us, before we get into the scripture of the day, reading hammoho Hosanna 47, bonang suna ufihlile. Re se bineng ka matla sefela sena hobane ke sefela se ikete se pelo se dutse pelong ya ka ke tsohile ka sona ho senga letsatsi lena.
a leboha Phuthego. Thank you very much, Ke congregation. boe ke dumedise hape ke tlise le madume ho tswa the Northern Theological Seminary of the United Reformed Church in Southern Africa. Let me once more pass my greetings from the NTS. Ke utlwa ho thwe re live so Professor Gritzinga le wena ke a o dumedisa mo o leng teng. I heard that we are live, so Prof, I greet you where you O are. bohale hampe monna eo ke ka kgaolwa le ho kgaolwa ke sa mo dumedisa. He's very strict. He can cut me off if I don't greet him. He always reminds us that the theological training of this church it's very intensified. Udula a re hopotsa hore thuto ya rona ya bokreste e thata haholo. Mo yang teng, for as long as you are wearing this purple tie, you are carrying the souls of these people. Wherever you go, how can say ntwena e purple le ena o jere memoya ya batho ba Le teng le taba ya thero ke taba e kgolo e senang kabelo ya hore ba ka o tshwarela ha thero ya hao e sa tsamaye hantle. They can't even forgive you if your preaching is or your sermon is not well prepared. Ke ka ho ka makgetlo a le mangata re iphumanang re tshwanela ke hore re itukise ha re tla pele ho Phuthego. This is why on so many occasions we need to prepare ourselves if we are going to come before the congregation. Mme le teng Phuthego e tla o tlosisa hobaneng baruti ba kereke na ba tlhomamiswa with a master's degree in theology. Now the church needs to understand why the reverends of this church are licensed with their master's degree. And that is why taba ena e tsamaya nako e telele. And this is why the journey is such a long one. It is because they respect this church and they respect this congregation so much. Ke ka hobane ba hlompha Phuthego ena haholo. Me hoseng ha letsatsi re fumana a re tadime ha mmoho testamente ya kgale. Now this morning, let us all look in our books in the Old Testament. Re fumana palo ya lentswe hoseng ha letsatsi lena ho tswa bukeng ya baahlodi kgaolo ke ya botshela teng re bala temana ya 10 le metso e supileng ho fihla ya 10. We find our scripture reading this morning from the book of Judges chapter 6. Palo ya lentswe re tlo e fumana bukeng ya baahlodi kgaolong ya botshelela. We read from verse 14 to verse 17. Ho tloha temaneng ya 10 le metso e 4 ho ya ho 10 le metso e 7. Buka ke ya baahlodi kgaolo ke ya botshelela teng re bala temana 10 le metso e 4 ho fihla ya 10 le metso e 7. The book of Judges chapter 6 from verse 14 to 17. Me yona ha re fumane ke tla ya bala ka Sesotho e mong ke kopa a re bale yona ka Senyesemane. In English, it reads as follows, verse 14. Then the Lord turned to him and said, "Go in this might of yours, and you shall save Israel from the hand of the Midianites. Have I not sent you?" So he said to him, "Oh, my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house." And the Lord said to him, "Surely I will be with you, and you shall defeat the Midianites as one man." Then he said to him, "If now I have found favor in your sight, then show me a sign that it is you who talks with me." Me ka Sesotho ha re fumane bala ka tsela ke ena. Ya ba Jehova o retelhela ho yena a re e ya ka matlana hao o namolele ba Israele matsong a ba Midiane ha ke re ke o rumile na. Gideone a re ho yena, "Oho monghadi ke tla namalla Israele kang bona ntlo ya heso ke e fumanehileng hara matlo a Manase mme nna ke monyenyane ho ba ntlo ya ntate." Jehova a re ho yena, "Ruri ke tla ba le wena mme o tla hlola ba Midiane jwalo ka ha o ja ke motho a le mong." Gideone a re ho yena, "Ha e ka ba ke bone mohau ho wena a ko nne pontsho ya hobane ke wena ya buang le nna." A re rapeleng. Morena le modimo wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste, lentswe la hao le badilwe modimo wa rona.
mme ha ebe wena modimo ya tla manolang lentswe lena modimo a ka lokileng, rena re a kgutsa jwalo modimo a ka lokileng, re mema bo wena modimo, ha eke ho bue wena Jehova ya lokileng, rena re mamele modimo a ka lokileng ka ho fetisisa re ithute. Re kopa tsena le tsotlhe lebitsong le letle la Morena Mopholosi wa rona le Jesu Kriste. Amen. Amen. Ba ratua le metswalle, Beloveds and friends, mona re badileng teng, where we have read, ke kopa re dule mohloditherong o reng Jehova o na le wena. let us take the theme that says, Jehovah is with you. Mohlodithero ona o tswa temaneng ena re e badileng ya 16. The theme is from where we have read in verse 16. Hobane ke mo Jehova a tiseletsang Gideone hore o tla ba le Gideone mme o tla tlhola ba Midiane. For this is where God assures Gideon and says, I will be with you. Baratua le metswalle mona re badileng teng re kopana le pale ya bana ba Iseraele bao ba neng ba etseditse modimo bobe. Beloveds and friends, where we have read, we meet the Israelites who had sinned against God. Hoba bana ba Iseraele ba etse modimo bobe, Jehova o fana ka bona ho manaba a bona. And when they had sinned, God gave them to their enemies. Jehova o nielahana o bona ho ba Midiane hore o ba tlakise. He gave them to the Midianites that they defeat them Lebaka la dilemo tse supileng. for 7 years. Tsietsi ya buka ena ya baatlhodi ke hore ha e tlhake hantle hore e ngotswe ke mang. The trouble with this book is that it is not really known who wrote it. Mme ha re shebisa hantle re fumana hore kana ke nako ena ho neng ho busa Israel ho ne ho busa baatlhodi ka nako eo. At the time, we find that it is the time when Israel was ruled by judges. Mme ha re sheba hantle re fumana hore Gideone ona ho buang ka ena e ne e le mora wa Joase wa Moabisere. When we look at it, we find that this Gideon was the son of Joas. Ke nako eo ka nako eo ho ne ho sena marena ho be ho busa bona ka kaneko ba bane ba le kanana bana ba Israele. At the time, there were no kings in the land of Israel. Hobane Joshua o ne a tlhokahale a sena ya motlhatlhamang. For when Joshua died, he had no one to follow him. Mme e re ha bana ba Israele bana ba etseditse modimo bobe ka nako eno. And when the Israelites sinned against God at the time, Modimo a fane ho bona ho manaba a bona. when God had given them to their enemies, Bana ba botjhabela le bana ba Midiane ba ne ba nkela ba Israele dijo ha ba lemile masemong. the Midianites and the people from the east were taking food from the Makgomo a Israelites. bona a nkuwa ba ne ba dula ba balawa ke tlala jwalo. Their herd was taken and they were filled with hunger. Mona re badileng teng re fumana hore dipatliso di ruella hore itse bana ba Israele ba fumane tlhopheo ba ne ba le ka hare ho yona. Where we have read, we find out that when the Israelites were in the famine where they were, Ba ile ba rapela ba hoeletsa ho modimo. they prayed and cried out to God. Mme ha re ha ba rapela ba hoeletsa ho modimo ba bitsa modimo wa bona. And when they prayed and cried out to their God, Ka mora dilemo tsena tse supileng tse fitileng, after the 7 years that had passed, Jehova wa tlhahella ho fitla ho motlhankana eno a ne a bitswa Gideone. Jehovah shows himself to this servant Gideon. Gideone enwa e ne e le mohlankana fela ya neng a sena le matla hore a ka feisa manaba a bona. Gideon was just a mere man who had no power to face the enemies. Itse modimo a tlo dithapelo tsa bana ba Israele o romela Gideone enwa e neng e le mohlankana a sena matla a sena letho. And when God heard their prayers, he sent this Gideon who had no power. O roma Gideone hore Gideone tsamaya o ye ho ba Midiane o lokolle ba Israele He bana. sends Gideon, he says, go and free the Israelites from the Ke mo re Midianites. fumanang dialogue between Gideon and Christ ka nako ya teng. This is where we find puisano between Gideon and God at the time. Gideone o re modimo hore Jehova ke tla ya ho ba Israele ka le bona kang hobane ha ke na matla ebile ke e monyanyane ntlong ya ntate. Gideon says, how can I go there, for I am powerless. Ke mo re fumanang modimo a fana ka tiiseletso le selekano sa kileng a se fa bana ba Israele. And this is where we find God giving assurance and giving and fulfilling the A re promise. tsamaya o le jwalo hobane nna ke modimo ya bohale ke modimo ya nang a sa batleng letho ke tla dula ke na le He wena. says, go as you are, for I am the God who is with you at all times. Hobane nna ke Jehova tsamaya ka matla ana a ha o tsamaye o lwanela batho bana ke tla ba le wena. For I am God, go and fight for these people and Ke I'll mo be with modimo a you. fanang selekano le bana ba Israele hape. And this is where God forms a bond with the Israelites A again. tiiseletsa le ho tiiseletsa fana ka tiiseletso ena ya hore o tla dula a na le bona ka dinako tsohle. He reassures them that he will be with them at all times. Ke mo re fumanang
gore bamidiane e ne le batho ba neng ba sele haholo hampe. This is where we find that the Midianites were very corrupt. Ba sena mosa, ba sena mohau. They had no mercy, they had no grace. E ne here ha bana ba Israele ba lemile masimong a bona. When the Israelites had gone to their farms, Bamidiane le bana ba botjhabela ba ne ba fitla ba tjhesa masimo a bona. the Midianites would come and burn their crops. Here ha ba sa kotule letho ba ne ba dula ba sena tlala ba latala jwalo ka dinako tsohle. And when they could not harvest anything, they stayed in hunger. Ke mo re fumanang Gideon mona re ba dileng teng a tsamaya ka matla ana a hae. This is where we find Gideon, where we have read, going with the power. Ha o shebisa hantle lebitso la Gideon, mohlomong re ka tlhalosa hore he was a liberator. When you look at the name Gideon, it explains that he was a liberator. Hobane bophelong bja hae pitso ya hae e ne e le nngwe fela. For his calling was just one. E ne e le hore a ntshe bana ba Israele ditlamong tseo ba neng ba dutse ho tsona. It was to liberate the Israelites from the shackles that had them. Empa taba e kutlwisa ke hore taba ena e ne e tlhalosa hore Gideon o ba tlameha hore a lwane le bona empa fela ka tumelo. It means that Gideon was supposed to fight for them, but with faith. O ne a re tumelo ena Modimo a mo fileng yona, o ne a tshepetse ho yona fela, ke yona e kileng ya pholosa bane ba Israele manabeng a bona. He believed and trusted in the faith in God. Ke ka ho ha re shebisa hantle Sehebheru se tlhalosa hore lebitso la Gideon is a liberator. This is where the Hebrew explains that the name Gideon means liberator. Ha o itlisa mona hore na mohlomong re ka re Gideon ena mohlomong he was a freedom fighting struggle or motho a lola tokoloho ya batho ba habo. When we bring it home, it means that Gideon was a freedom fighter, or the person who fought for freedom for his people. Ke ena a ileng a rongwa dumela tumelo ena le pitso ya hae ya hore a tla lokolle bana ba Israele mo ba neng ba tshwere hampe teng. He was sent to free the Israelites where they were enslaved. Me mona re ba dileng teng re fumana hore ba le ba botjhabela le ba Midiane ba le ba tlhakisa bana ba Israele. Where we have read, we find out the people from the east and the Midianites were troubling the Israelites. Ke mo re fumanang hore Modimo o ile a romela le moprofeta a re ke le hopotsa hore ke nna Modimo ya boulelwang, ke nna Modimo le mo rapela ka dinako tsohle. And God sent the prophet and said, I want to remind you the kind of God that I am. Ene here ha ba lemile masimo a bona a na tjheswa, dikgomo di ba di nkuwa, manku a bona a na nkuwa, tsohle di nkuwa ho bona. Whatever they were trying to farm, whether it was crops or herd, it was all burnt and taken from them. Ke mo ba ileng ba hopola hore Jesu ke morena ka dinako tsohle. And they were reminded that Jesus is Lord at all times. Ba retehela ho yena, ba mo rapela ba sa ikhutse. And they turned to him and prayed to him at all times. Ke mo Modimo a ba hopotsang hore ke nna morena Modimo a lentsheng naheng ya Egepeta ngwakong wa bohlanka. And God reminded them that I am the God who took you from Egypt. Ke se ke ka le bona le rapela medimo e seleng. I do not want you to see you praying for false idols. Ke mo re fumanang ha romela ka mohlankana enwa a bitswang Gideon. And when he sent this man Gideon, Ha o mo shebisa hantle ene e le mohlankana fela ya monyenyane. when you look at his structure, he was very small. Ha o mo shebile le matla a ne a se teng ho yena. He had no power, no strength. Ke mo re fumanang Modimo a mo nyolosa. This is where we find God lifting him up. Modimo a mo phahamisa, Modimo a mo fa matla. God elevated him and gave him strength. Bible ne re balang e re Gideon enwa a tsamaya ka banna ba Israele ba 70. The Bible says he went with the men of Israel who were 70. Ha tsamaya le bona mono ba ya ntweng le ba Midiane. And when he went to war with these men to fight the Midianites, Re utlwisa hore tlhabano ya nako eo e ne e le tlhabano ya marumo le dibetsa. we find that the war at that time was the war of spears. Ka lebaka la hore Gideon tlotso ena e dutse hodimo ha hae a bileditswe ntwa ena. But because Gideon was anointed at the time and he was called for this war, O tsamaya ka banna bana ba 70 o ya le bona ntweng le bona. he went with the 70 men to the war. Ha ba fitla ntweng eno ba ile ba thola ntwa eno. And when they got there, they won the fight. Ke mo re fumanang ba Israele ba fumana tokoloho teng. And we see the Israelites being liberated. Lebaka la hore ba fumane tokoloho ena e ne le hore ba ne bana le selekano le Modimo. The reason for their liberation is because they had a covenant with God. Lebaka ke hore ba ne ba rapetse Modimo ha magologolo. The reason is because they had prayed to God Modimo o 100 ne a arabile times. dithapelo tsa bona jwalo. God had answered their prayers like that. Ke mo re fumanang hore Jehova
o araba dithapelo tsa we bona. find that Jehovah answered their prayers. Empa Modimo wa ba hopotsa hore ha le ya ka la mamela mantswe ya ka. But God reminded them that you did not heed my words. Ke mo Modimo a romela lengelo e hore ye ho ba Israele. And God sent an angel to the Israelites. Le ba hopotsa hore lengelo ena le ba hopotsa hore ke Modimo ya boulelwang haholo ka lona. The angel reminded them that I am a jealous God. Ho thwe ba ile ba fumana lengelo ena le dutse ka tlase ho sefate sena se bitswang Ofra ka Seheberu. They found the angel under the tree that is called Ophrah in Hebrew. Ke mo re fumanang Modimo a tlisa selekano sena tsa hae le bana ba Israele. This is where God had the covenant with the Israelites. Selekano sena ine le selekano fela sa thapelo le tumelo. The covenant was the covenant of prayer and faith. Ene selekano sa letho fela sa tumelo le thapelo It fela. was just a covenant of prayer and faith. Mo Modimo a neng a ba hopotsa hore ka dinako tsotlhe dulang le rapelana ka dinako Where tsotlhe. God reminded them that at all times remain prayerful. Ha na le tumelo ho nna le ke la hloka letho. When you have faith in me, you will need nothing. Le skebe la rapela medimo e seleng. Do not pray false idols. Dulang na le tumelo ho nna fela ke Modimo ya bohale ke Modimo ya boulelwang. Remain in faith in me because I am a jealous God. Ke mo selekano sa Modimo le bana ba Israele se finyelang teng. This is where the covenant of God and the Israelites was made. Ba Amaleke le bona ba ile ba tlholwa ntweng ena. The Amalekites were also defeated. Ba Midian le bona ba ile ba tlholwa ntweng The ena. Midianites were also defeated. Bana ba botjhabela le bona ba ile ba tlholwa ntweng ena. The men from the east were also Ke defeated. mo re fumanang boholo ba Modimo le boholo ba Kreste ho bana ba Israele teng. This is where we see the greatness of God in the Israelites. Ke mo Modimo a neng a batla ho show off hore ke Modimo ya bolwang ke Modimo ya bohale. This is where God was showing off that he's a jealous God, he's a Now powerful God now is God. showing off with this young man Gideon. Modimo o bontsha ka monna enwa ya monyane Ya mo Gideon. fang motlhale ka baka la tumelo ya He hae gave him wisdom because of his faith. to go and liberate his own people. Hore a ye a lo lokolla batho ba habo. The only condition that was there was that Gideon was this God. Ntlha e ne e le nngwe fela ke ya hore Gideon o ne a le monyane. This Gideon became a liberator because he was with God. Gideon enwa e bile molopolli hoba o na na le Modimo. This Gideon only trusted in God only, never any other person. Gideon o ne a tshepa ho Modimo fela e seng ho motho. Ke mo a tlholang ba Amaleke teng, a tlholang bana ba botjhabela, a tlholang le ba Midian. This is where he defeated all these tribes Ka lebaka la tumelo, because of his faith, ka lebaka la thapelo. because of prayer. Ke mo re fumanang mantswe ana a reng This is where we find the words that say, Jehova o na le nna. Jehovah is with me. Ke mo re fumanang mantswe ana a reng Jehova o na le nna. This is where we find the words that say, Jehovah is with me. Ha Jehova a na le wena o ka tlholwa ke eng? When Jehovah is with you, what can defeat Ke mo you? Gideon a ileng a tsamaya hobane Jehova o ne a dutse ho yena. This is where Gideon went because Jehovah was within him. Re fumana a tsamaya le bana ba Israele ba ya ntweng We see him going to war with the hore Israelites ba ye ba fumane topollo ya bona. that they may receive their salvation. Ke mo re fumanang Gideon hobane Jehova a na le yena a tlholang ntwa ena. This is where, because Gideon was with Jehovah, he defeated this war. Hobane e ne e le ntwa ya tumelo. Because it was a war of faith. Wa e fumana hobane Jehova o ne a dutse le yena. He defeated them because Jehovah was within him. Bana beso ba ratehang ha ke tsebe motlhomong o re o tshwenya keng bophelong ba hao. Beloveds, I don't know what is bothering you in your Motlhomong life. o kutse haholo o ba motlhomong o fumana mathata o tsamaile le wena bophelong ba hao. Maybe you are filled with sickness, Mme le ha o le jwalo, but even in all of that, dula o tseba hore o dule mantswe a reng Jehova o na le nna. remain knowing the words that say Jehovah is Motlhomong o with kile wa me. tsamaya haholo bophelong ba hao. Maybe you have walked in life Wa fumantshwa mathata a tibileng a maholo. and you found deep troubles Wa se tsebe hore o tswile bjang ka hare ho mathata and you ana. don't even know how you got out of the trouble. Ke rata ho hopotsa hore I want to remind you o that tswile ho mathata hobane Jehova o na le wena. you defeated the trouble because Jehovah is O with fetile you. mona o fetileng teng ka lebaka la hore Jehova a na le You wena. passed where you passed because Ke mo Jehovah is moroki wa with kereke you. ya foro a reng This is where the people ho from, roriswe modimo enwa let God be glorified, ya tlang ka lerato. who comes to us with Yena a love, dulang le rona who lives within ka us dinako tsohle. at all times. Le ha re sa mo etsetse letho, Even if we don't do anything for him, Jehova enwa o dula a na le rona. Jehovah is forever with us. Ho na le pale ya batho ba kileng ba tsamaya. There is a story of people who were walking
ba re ba tsamaya mo tseleng ba tsamayang teng As they were on this journey where they were, ntate ona a dula fatshe banna bana ba tswella pele ka leeto this man sat down and the others continued in their ka journey. morago ga diora di le pedi fela o utlwa molaetsa o reng banna bano ba tlhokofetse ka accident After 2 hours, he found the message that those men died of an accident. a makalle bophelo bona a bo fumantshitsweng He was amazed by the life that he was given, gobane Jehova o na le ena for God is with him. ke mo le rona re hopotswang This is where we are reminded, motlhomong mona re tsamayang teng mesebetsing ya rona maybe wherever we are at our workplaces, re tsamaile ka haro dintho tse mpe haholo tse tshabehang we walk within dangerous and fearful things. mme re ya phela le kasheko But today we're still alive. ke mo re fumantshang mantswe a reng Jehova o na le nna This is where we are reminded that Jehovah is with me. wa tseba ngwaneso ya rethang bophelong go na le ntho tse re kopanang le tsona You know, brethren, in life we meet a lot of things. mme ha re tswile mathateng o ba re tswileng go tsena tsotlhe And when we are out of these re tribulations, hopole selekano sena modimo a nang le rona ka we sona need to remember the covenant that we have with re le re God. tseba gore Jehova o na le rona We need to know that God is with us. ka nako nngwe re tlamehile re tsamaye butle gobane mohau ona o tsamaya butle Sometimes because this grace is very slow, mme re dule fase re naganisise gantle we need to sit down and ponder on this. qetelong ya tsotlhe re dule mantswana a reng In the end, we need to say these words: Jehova o na le rona Jehovah is with us. Afrika borwa ena e bolayang batho ka letsogo la lona South Africa is killing its own people. Afrika borwa e bolayang bana le basadi ka teng South Africa is killing men and women. o ya phela kgaitsedi I am alive. hopola mantswana a reng Remember the words that say, Jehova o na le nna Jehovah is with me. ga se ka botlhale ba gago ga ntse o phela jwalo It's not through your wisdom that you are alive. ga se ka botlhale ba gago ga o tswile malwetseng a o neng o na le It's ona not through your wisdom that you surpass the sicknesses that you sa rona have. fela ga e nne tebogo le selekano se na le modimo sa gore Jehova modimo re a leboga For us, we need to have the gratitude to say, Jehovah, with you bakeng sa we are mogau alive. ona o re fumantshitseng ona Thank you for the grace that you have given us. beso ba rategang kerekeng ya rona ena re rapelang ka tlase go yona Beloveds, in the church that we pray under, go na le ntho tse sa tsamayeng gantle there are things that are not going well. mara rona re teng re a phela re na le mogau ko ona o re rapelang ka tlase go ona But we are here, we are alive, we have the grace that we are under. a re hopoleng fela gore Jehova o na le rona Let us remember that Jehovah is with us. di teng dikereke tse jelweng There are so many churches that have been swallowed up. le tla ntshwarela legotla la kereke bakeng sa diketso tsa legotla la kereke le For- moruti wa phuthego Forgive me, church council. They were swallowed because of the church council and the reverend of the ba church. rapela ka tlase go difate They are now praying under the trees. mme lona le na le mogau ona e leng wa lona But because of the grace that you have, ga se ka baka la botlhale ba lona gore ka diketso tsa lona it is not through your wisdom or your act, empa e le ona mogau ona but it is with the grace. bang ba lona le na le mesebetsi e lefang letseno kgwedi ka kgwedi Some of you have jobs that give you monthly salaries. ke mo re fumanang mogau ona wa kreste This is where we find the grace of Christ, mo re tlamehang go leboga re Jehova re a leboga o na le rona where we need to thank God and say, Jehovah, we thank you for you are with us. bang ba lona re fitile maimeng re imetso batho ba modimo Some of us, we are heavily burdened, empa re a phela but we are alive. mogau ona o re dutse o dutse go rona This grace is upon us. ke mo moreki wa kereke ya fora a reng o mogau mo kakang This is where the hymn says, oh, the grace of mogau God. ona o ntekane This grace of God is enough. Jehova re a leboga o na le rona Jehovah, we thank you for being with us. bang ba rona re latlhetswe ke meloko le metswalle Some of us have lost our family members and friends. re patile ba o neng re ba rata We have buried those who we love. empa ka lebaka la mogau ona o dutseng go rona But because of the grace that is within us, re tlameya gore go kreste re Jehova re a leboga we need to say to Christ, Jehovah, we thank you. modimo enwa ke modimo ena a tshepisitseng ke modimo ena a lokileng This God is a God who promised and is a God who is faithful. ha kile a gona go tshepisa bo Gideone If he was able to promise Gideon, e ka gona le rona o tla re phedisa he can also
promise us. bang ba rona o sa re phedisa le kasheko, Some of us were still alive because of him. bang ba rona re na le bophelo re na le mesebetsi bakeng sa mohau ona, Some of us are still alive and we have employment because of this grace. bang ba lona le nyetswe Some of us are married and we have married bakeng sa ona mohau ona. because of his grace. Ba teng bomme ba llang ka malatsi ba lla ba lliswa ke taba ya go tlhoka thari. There's those women who are always crying because they are barren. Sello sa mme enwa a llang bosihu a lliswa ke taba ya go tlhoka bana. The weeping of this woman who cries at night because she has no children. Empa ha modimo a tlo mo araba, But when God answers her, modimo enwa ke modimo wa mehlolo. this God is a God of miracles. Re fumantshwa hore mme ona a arabiwang bakeng sa sello sena sa hae. We find that this woman whose prayer is Ha answered because of his theofatswa e cry, ka the God is now showing off when she is blessed, then God shows off bakeng sa mohau ona. because of this grace. Baratuwa le metswalle, Beloved and friends, bang ba rona re iphumana re le seemong se re makalang some of us, we find ourselves amazed gore ha e le hantle ke tsamaile jwang mona. and ask ourselves, how did I pass here? Ke mo re fumanang hore mohau ona ke mohau o moholo hampe. This is where we are reminded that this grace is a great grace. Bang ba rona re iphumana re fitile hare o dintho tsa o tshabisa haholo. Some of us, when we look back, we've passed through magnificent things. Eya mara empa ka bakeng sa mohau ona re iphumana re phela le kasheko. But because of this grace, we are still alive today. Ruri modimo enwa ke modimo ya mehlolo. Surely this God is a God of miracles. Jesu Kriste enwa ke Jesu Kriste wa mehlolo. This Jesus Christ is a Jesus Christ of Ke mo re miracles. tlhokang fela hore re dule re na le tiisetso ya selekano sena sa hae. We need to sit and be assured of this covenant, Ke re ha o le bobe ha o le bothata so that when it's bad, re bitse ho yena re Jehova wa nkutlwa na. we call on him and say, can you hear me, Re Jehovah? khumame fela ka mangwele re rapela ho modimo We enwa. kneel on our knees and say a prayer Re kopa tsena tsohle tse re lebelebelang maphelong a and rona. ask for everything that we need in our Ne ka lebaka la lives. hore ke modimo ya tshepisang, ke modimo ya tshepetseng batsadi ba rona. Because he's a God who promised our parents, Ona mohau ona wa hae wa re fihlela. his grace will be Ka upon us. mahlo re a bona le rona. With our eyes we can see. Ka diketso le rona re a bona. With the deeds we can see. Hobane re fitile nthong tse tshabehang haholo maphelong a For we rona. have passed very difficult Bakeng things sa mohau ona because of this grace. wa Jesu Kriste. The grace of Jesus Ke mona re Christ. iphumanang re re This is where we find ourselves le ha o le saying, jwalo Jehova o na le rona. even so, Jehovah is with Ha e us. sale a le teng o tswa testamenteng ya kgale ho fihla testamenteng e He's ntjha. been there in the Old Testament and the New E Testament. dula e le modimo e sa le modimo. He remains God. He will ever be God. Maemo a dumela, maemo a sa dumele. Whether it agrees or not, Jehova ena o na le rona ka dinako tsohle. Jehovah is with us at all Ke mona re times. buang mantswe ana a reng This is where we speak the words re that ka tlhola say, tsena tsotlhe hobane Jehova o na le rona. we can defeat everything, for Jehovah is with us. Hobane Jehova eno a re mmitsitse. For Jehovah that we have called, Ha re dutse le ene commissioning ya hae. when we sit with him in his fortress Ra mmitsa, ra mo tlhalosetsa tsohle. and call him and tell him everything, Ho na le ho fihla modimo a showe off ka rona. God can come and show off with us. Hobane Jehova enwa Because this Jehovah, ke morena wa makgotla. he's a God Almighty. O dula a na le rona ka dinako He's tsohle. forever with us. Mme le rona hoseng ha letsatsi lena. And for us this morning, Jwalo ka Gideon, jwalo ka barapedi le ba Kriste. just like Gideon and the prayerful Re dula warriors, fela mantswe ana a reng we sit on the words that say, Jehova o na le rona. Jehovah is with us. Hore modimo a be le rona. May God be with us Mme a tlhole tsohle maphelong a rona. and do everything in our lives. Ka Kriste morena. In Christ our Lord. Amen. Amen.
Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o halalelang. Wena siabisa mahlonolo, wena ntate ya re ratang. Re a leboha Jehova. O re tsositse hoseng ha tsatsi la kajeno, wa re matlafatsa wena Jehova, wa re fihlisa nqalong ya hao e halalelang. Jehova o phahame, o le hodimong wena ntata matla ohle. Re o rapela re le mokgubung wa lefatshe, wena o le mokgubung wa lehodimo. Re re o phahame, ha hona e mong ya tshwanang le wena, o modimo ebile o halalela. Ntate matla ohle, re utlwe re a rapela. Lentswe la hao le baduwe wena Jehova tsatsing la kajeno. O re tliseditse le kgabunyane la hao wena Jehova, hore le re abele lentswe lena le matla, le re hopotsang wena Jehova, hore wena o dula o na le rona ka dinako tsohle. Le re hopotsang ka mohau wa hao wena Jehova, mohau wa hao o re aparetseng, hore re apele kapa re a morao Jehova, o fumane re sa tsebe wena ntate matla ohle. Fela wa re hopotsa hoseng ha tsatsi la kajeno, o re mohau wa hao o re aparetse ka mehla le matsatsi. Re a leboha ntate matla ohle. Ba bang ba rona ha ba kgona ho finyella nqalong ena ka baka la maqakabetsi ao ba iphumaneng ba le ho ona. Ba bang ba bona ntate matla ohle ba tshwerwe ke tse ba tshwereng wena Jehova. Re re o be le bona moo ba leng wena Jehova. O re hopoditse ntate matla ohle, hoseng ha kajeno wena siabisa mahlonolo, wa re hopotsa ka selekane sa rona le wena Jehova, hore re rate wena, re rapele wena wena ntate matla ohle. Re ske ra beha tshepo tsa rona ho dintho tsa lefatshe wena Jehova. Re a o leboha ntate matla ohle. I pray for your servant wena ntate matla ohle. Replenish his strength ntate matla ohle. Moo a nkileng teng o mo matlafatse wena Jehova. O mo blesse wena ntate matla ohle. O mo phamise wena ntate matla ohle. Tseleng ena ya e tsamayang ntate matla ohle. Tsela ena ya ho ithutela ho ba moruti wena ntate matla ohle. Haebe wena ya mo matlafatsang, o mo fe bohlale ba hao wena Jehova, ka mohau wa hao ntate matla ohle. Ke rapella wena Jehova le bakudi ntate matla ohle, hore touch them, oh Father, from the soles of their heads to this, from the crowns of their head to the soles of their feet wena Jehova. Ka lebitso le matla la Jesu Kriste, mopholosi wa rona wena ntate matla ohle. Re a leboha. Amen. Ya leboha Phuthego. Re tlo nna re kgutlisetsa mosebetsi ho lekgotla la kereke.